sirgeks, Lauri, jah. Üks jalg sirgeks, võtad konksu välja. Üks jalg sirgeks, teised võtad konksu välja. Lükka üks jalg sirgeks, vastu maad, Lauri. Nii, lähed, tuleb, kreetid välja. Hästi. Alt Lauri, jala kätte. Koos jalaga tuleb, Lauri. Hoia nurkagi, enda paremale, Lauri. Enda paremale. Hoia nurka, enda paremale, kogu aeg. Lauri, tuhaned üles, vot nii, korras. Rahulikult. Vaata, et hingalas ootab, muud ei ole. Monte plus tes jambes. Vrille. Lauri, enda paremale tahad liikuda. Ouais, c'est ça. Peale. Genou dans la cuisse. Les coups de genou dans la cuisse. Non, vous travaillez un peu avant. Katso alt kaaput, Lauri. Kontrolli rannet, kui saad. Alt kaaput. Mets des genoux dans sa cuisse. Mets des genoux. Allez, mets des genoux. Ouais, c'est ça. Fais mal. Allez, fais-lui mal. Allez, fais-lui mal avec les genoux. Fais-lui mal avec les genoux. Colle-le contre le grillage. Käed üles, Lauri. Attention, on t'agarde, va pas le chercher droit. Käed üle, Lauri. Oh non. Pousse-toi plus. Oh, ta tête pas droite, voilà, c'est ça. Attention. Allez, penche, pivote, allez, regarde. Käed üle, Lauri. Va pas le chercher droit. Hästi. Mais lui, tu vas le chercher là. Torka ära, Lauri. Tu bouges. Non, doute pas ça. Tu bouges. Allez, touchez, ouais. Käed üleval, Lauri. Allez, pivote encore. Allez, descends. Les esquives. Tu vas toucher, il te touche. Quand tu mets pression, à un moment donné, fais ce qu'il va faire. Allez, c'est ça, il a toujours reproché. Allez, c'est ça. Allez, tu remontes. Hea püsti, Lauri, lähed talle selga kohe. Hea püsti, ära lase ette, nüüd kohe kalutada. Nii. Hea püsti, puusad alla. Attends. Hea püsti, Lauri, selga kohe, pea püsti, selga. Hea püsti, kiirelt tema poole. Allez, colle-le. Allez, pression. Liigu, Lauri, ära. Reste pas droit, bouge ton bus quand t'attaques. 2 sekundit hinge. Ära lase me Ne te mets mängida pas ta distance. Ne te mets pas ta distance. Continue. Oh, allez. Sina ajada, Lauri, Allez, anna. colle-le. Allez, c'est ça. pane pall üles! pane! Kontrolli. Ouais. Katsu jalad, parem käsi. Continue. Change de côté. Allez, coach. Voilà. Lauri, selg maha. Allez, c'est bon, c'est gagné. C'est dans la poche. Vas-y. Allez, c'est dans la poche. Käed üleval, rahulikult liigud rahulikult. Suuskad ise. Fais pas sa distance. Quand tu rentres, allez, tu esquives. Ise suuskad. Quand tu rentres. Allez, rentre. Käed üleval. Allez, esquive. Lähed double leg, Lauri. Non, passe pas. tule siia! Vasakut rääkida, katsu rannet alla lükata. Ouais, c'est ça, les genoux de la cuisse, ça fait mal. Allez. Continue, ouais, c'est ça.
ta jambe gauche. saad ruumi teha, tee väikest Et mets des coups de genoux, allez, continue. Nuclée sa jambe. Allez, mets-lui deux genoux là. kuusaite liigutus, Allez, keerad ära continue. selle. Ouais, c'est ça, il a mal, il a mal. Vas-y, il va le sentir, allez, continue. Ouais. Katsu alt C'est ça, maintenant. Ouais, c'est le côté. Oh, regarde, tu peux. keerad siia poole, tõstad seda õhku. Et voilà, c'est ça, les rentres maintenant. alt taha, vasak käsi katsu alt taha. C'est ça, tu l'as le clinch là. vasak käsi alt taha, vot nii hästi. Laisse-le pas rentrer sa main, s'il te plaît. Allez, laisse-le dessus. Oh, une autre barrière. Roll. enda vasakule hoia, enda vasakule hoia. katsu vasak jalg tal konksuks taha. Ouais, genou là. enda vasakule hoia, Lauri, enda vasakule kogu aeg. C'est ça. Allez, allez. jalast kinni, Allez, allez. jalast kinni, Lauri. Parem jalast. pea püsti, Lauri, pea püsti, välja ühelt poolt, pea välja ühelt poolt. Lauri, pea välja ühelt poolt. Attention. nii, jalast kinni, siis lõida talle sisse, õlg sisse talle. nii, nüüd tõmbad jala tagasi ja keerad nurka. vaikselt, pane õlg maha, surud talle õlga maha. Une minute 40. tööta parema käega, Lauri. hoia enda maas. T'as du grillage pour remonter. T'as du grillage pour remonter. Avec ta main droite, voilà. Lâche üles. Allez, le coude. Allez, remonte. Ta jambe gauche, elle doit sortir. Elle doit sortir pour appuyer. Non, c'est putain. Allez, ta jambe gauche. Allez, c'est ça, fais l'effort. Ta jambe gauche, ta jambe gauche. Allez, elle doit sortir cette jambe. Elle doit sortir ta jambe gauche. Ta jambe gauche. Regarde. Enlève là. Voilà, allez. Allez, c'est là. C'est pas qu'il touche. Allez. Allez, c'est 49 secondes. 49 secondes. Allez, c'est ça, champ, voilà. Allez, allez, laisse-toi. Allez, c'est ça. Allez, monte aussi, vas-y. Monte aussi. Prends position. Regarde la chinoise. 30 secondes. 30 secondes. Allez, Timur, katsu alumine jalg välja krevettida, saad 3 korda krevettida. Kreveti alumist jalga välja vaikselt. allez, fais attention à ça. üks äkkiline tõmme, Lauri. äkkiline tõmme. Nõks. Attention. Allez, 14 secondes. 14 secondes. Oh, 10 secondes. 10 secondes. katsu alt taha. Ready? Lase mängida. Allez, esquive. Reste pas droit, reste pas droit. Voilà, va le coller. Allez. Esquive, tu rentres. Non, reste pas droit. Reste pas droit. Esquive, tu rentres. Lase mängida. Esquive, tu rentres prochain. hästi. Allez, esquive. Allez, il est mort. Allez. ta tuleb, võid minna julgelt pihta, mine alla ja lähe julgelt sisse, kui ta tuleb lükkab peale. Faut qu'il soit pour toi, Souroun. Allez. Esquive. Allez. Ise pea vat sisse. Pea püsti, Lauri, pea püsti. Pea läheb püsti. Fais pas une guillotine. Rentre tes Võt mains. vahetas, hästi, lähe. Keera peale, Lauri, keera peale. Tule singelleegi püsti, Lauri. Singelleegi tuleb püsti. Hoiad seda jalga, keerad tema poole. Tõmbad ära seda tagasi, tõmba seda tagasi. Tõmba tagasi seda, kahest jalast kinni. 2 jalga tõmbad alt ära. Allez, faut que tu te relèves. Astu tal oma jalad, astu tal jalgade alla kinni. Oma jalgadega tema jalad kinni. Allez. Kontrollid niimoodi, Lauri, hästi. Tõmba teda puurist eemale, kui tuleb, et püsti tuleb. Praegu on hästi. Vaikselt tööle, vasak käsi tööle. Sors ta jambe droite, serre-toi du village pour remonter. Kontrolli jalgu, lasta tal jalgu välja. Serre-toi ta jambe droite. Vaikselt tööle, jalad alla, lähed kätega jalgadega kohe.
ei lase tal püsti tõusta. Ja niimoodi istud seal. Istu sina. Vasak käsi töötab. Vasak käsi töötab, jah, Lauri, väga hea, nii teedki. Hakkab jalgu välja võtma, Lauri, astu üle põlve, astu üle põlve. Üle põlve tal, sina oled häält kaardis, ei lase teda kaardi võtta. Üle põlve, Lauri, vasak jalg üle põlve. Allez, faut faire l'effort, Üle põlve, Lauri. on fait ça pour rien. 2 minutit läheb. Lauri, raskus peal. Hoia käed koos, hoia oma käed koos. Allez, Zouk, ça, Oma käed on koos. sors-moi cette jambe droite là. Oma käed koos, Lauri, midagi hullu ei ole. Mitte midagi, oma käed on koos, välja ei lase seda, sa sproolid rahulikult alla. Sproolid alla rahulikult, oma käed koos, ei lähe üle. Ouais, Peale, Lauri, peale. c'est maintenant, faut faire l'effort. Peale, jalgadesse kohe, maha, tagasi, tõmba. Faut faire l'effort, tu perds, Lauri, tõmba, hästi. Lauri, üle jala, tahab kulmukku võtta, ei lase jalga välja. Il faut que tu le mettes Mine pool käed, hästi, Lauri, põlv näkku. Parem käsi Allez, põlve. c'est rien, t'as l'habitude de faire mieux. Parem käsi põlve jalas, hoiad raskust peale, ei lase jalga välja, jalast kinni. Lauri, töötad vaikselt parema käe. Merde, non. Hoiad raskust peale, ole valmis seal jalad kinni võtma kohe. Ei lase püsti täna. Faut que tu le soumettes là. Allez, 50 secondes, allez, 50 Jalga kontrolli, vahepeal peab parem käsi töötama. allez, Peamiselt lasta kinni, tõmbada ta eemale koorist. Vasak käsi alt taabki, Lauri. mets-lui des patates là un peu. Lauri, vasak käsi alt taabki. Tõmbada koorist eemale. Valesti. 35 sekki, Lauri.